ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أتكفو تتوزا مرا سيسكالونو حديث مبابي هوشاشي haurongoza nusu ya madhamana ikawa leongo afanya siasa haungo ajuhontiku wafanya siasa shomumu hao ndo fantartibata watedamu amenyenti waudo andu muhimu na jana rongoze man nuambe kali swalihi hamaukaya gabuandu ko sufikiri wa Komori shawandu wa haina katensiza matabu wetu wa hunda wa juhawa wani mwonde ngatongo sarabia zindoaji dunia pia ngiaishu harmata ngare hisiu ngare ishu zangozo ulaya basainu mandamano hena wakati hasibabu ile namna maisha haya juzi mono armazerezo mono armaze atazetele mono ngamona yabo ijone denti dishindao ko juzensi ja Komori ko kartina manongo ya hatubata hoto shindarji kingi hadima sasa ngo pia ngatwana rehe serikali mara yarke ntilo ba serikali so wanga bo haki kode madhamana sha unwa kata ta solution unwa kata mdo dhamana wa wansi mdo ambition politique au romanti ya lindwao ya jani msango hae ulawana namna yensi ya hahi ya juanza ikae tisharti mdake na iswa daula hamdake waziri hayake directori ngeya tsange msango wa ufai yensi ya Komori nusa madhamana wa nzoezi maudu ngwailoka ya Komori wa wajinga ya ukatampakale wenu nusomaka na mjisindihe wawojisindiha tizamba ngamlejeka banu wa Komori wa ngona beshelea la heze zabila banu mimi nga wakati kasilala mido marusiwa ne namna ka tambiha na shahidasha sambina ikililu shogun marusa ne shelaze tabura kawona ekale otisha gabano wambao ukaya hariko morengi hotabu rahani makata hafakati ngono madhamana onda kama wa rais wa disiwa onda kama ministry onda kama director kwa jar mazerezo zinu ngatuambia ndo mnyanya na mafiti hapa na Komori sisi hapa iskafitina roho ya welewa wakati suelewa kama hada kansige Faransa unata pendant des années kasjo Komori ngende oje haishanda bo hana yengu do hamba mtu helo wakati shawanu wanzo afanye siasa hawandu siasa wawe nsina wakati wa babambu Samta ushindana na ruko imesha ani ngona mahami njio kwa shinda wanaona uleze famiza hao shango Faransa ba ngoishiao hari tasawari ngo hadal ani ngo show hadazi nusihao hatazerezo kwa tuzidunga shango tongosha majimba hizo monziani wawele ngawe hamba shahena mndu mwenza hikma haunu mwenza akili hau haina mndu ulonema hahangu ya sheli yao taki hujaba sainu wote mrudugo kubalia hadalwa ukahari keriola hau keriwala hani zokumuru ya shewa basainu njambe maisha kama meba asa mpursa chelizo na abuzi tabu na kauzona wakata lazimu yani wakata kama wanjawa pesa wakati wakamuhamali bonto jazali bawandu idawla itoka hurabu wakati hiyo zitabuzika hawenji rahane makatiano abange mimi ngamjota hakwesa nyo mfanye siasa na msihebe siasa ngiyo moroni ani ngiyo Komori ndio siasa fanywa samjam ani mjefara samjam kensi mnengona shwanyu nona mabadhanyu na ruzo badhanyu wa ani walula yarona maha ndo hadaya na bisandabo
wo wahadalihe ike vakishir loko sirbakunga zijaha unzuanya umali ha na maundu maone kama ngamente kardo kahele wakari mara kweni nyinyi bayani mdiwazani tijao na mkarazi mkaono hameze kweli relewe kina sarume dunia ezente jishinda ozi ani zishindiha abasa inu zemenje gazi munguzi wao kabasi ruhusa wake mwenyewe ndi kutasi amaze baraza za nyumba za Ulaya wazemenye sukabu abasa inu zinateba bizo na botasi na jizi wazimao akawa bila mdunga wahita zipate yona mna zinongo za songa ikale wewe nurjata za nsinku ngazendao na ukawa unoshika ngajoleka dele stage na mbili na mahalani hasa desidoka malanu hunu ngajolofanya dele stage dole zenti dishindao shalo lunga walo komori wambari ekomondo na ngada kamili abo komori ngarkoza hakore ngoilera kwezi tukiyabo nuwa kati walazimu haina mndu mwenza hikma itengu tsango entitsu jo tambi hazaidi wahaya ustaarabu kai haina mndu hunda bahati baita jabiri na hubia jaula ya wasanjankili yabo haina ulokomori yemjinga ngarono harma zerezozi wanukota wakaho mejini hao kwa yaka usubutu urongo wa mabahan shawa kai huwa tabana ta jaulaya hata jaulaya warende hawa starab dunia ya hawa walokomoro wajinga pia walokomoro wajinga inamna wananyasiwa nusu waele wao kaya walokomori basi kwa janga wanaomweje koli komaruka urengo makati urureje abonge mimi Johanna Mikaya na mbiomba siasa wamangu wafanye siasa nganga kimavama wa kumorikia siasa hiyo ngiyo moroni na mtsamundu na fomoni kama abenzeke jo jamaa wala inshallah harakaman shamna jaka tu no do hada wa kumori no ambisanda abo na uhadazi mnuka na ngo hazieha hajaja ka atafarasa bala komori bala zali hama jau bala zali jau na waka komori dena kaja zamba wambo unafiki tishajuze albaki to minyanya na vuma na wakadera zali hata ka konseye wahe kaja paro hababi jiri uko mori hula nkwezo mana kawendesa shaja hununga mo minyanya samjua kaya hawasilizo kautaha hakayama maraisi ya bila abu yakamvuriza hata utomleba kaja kahumliba wamuza umenye eletrete ya imenye azali hajama katsaki hizo bana hamna jengeze eletrete yahe uli wasawa na wenye bara sawa na Abdul Wahhab na wenye bara kama sana walengezi wa mishahara hao hizo za marakanizo nabo hizo hali zilatiwa hata kakaudiwazi kwa hapa roka rais wa isiwa nafaka konseye wazali hata kaya paro hamba bizahe dawla uhada za kikomodo wa kisiasa halafa basaini hajama mukabalaza alijau emana tunambia jana hita jihad namna hiyo harumishani na zali hata hafanyaze asiza fere fahamtum halengeze afanya msajaja wahi pia hajuhaja hunu azali jawu azali abo wajuhada liha wandu kaza hikma nguzo chashi zinde baju kanjema ngarazifanya wa moroni no no lakini relewane lakini relewane
Lelete minyanya ila densi hatu alafensi hatu ukoi lelesha hanai kaya wakamru yakaanza juu senti ndo aliswalihi mnamrehemu wakati wakema kati hayo hata ngabonamo tabasainu wandu siasa wamdibwe hata hafuareme kochi abasainu habalali swalihi maskinali swalihi ai lewe inuwa jamdu wako manuti zamba lafdhi ya emergency usuru mazali inu kajaireve jana hadi 2016 inu haireve na ngwazali misodore jeza kama kana na diladi utsinzabwe hata wandwa elewe hakanga aminu ka wenji wakaurirema harmazarezo warishili yao waishia izora kahamba nizo wa wakadona wakahamba wenji waelewa ikote inu wenji oripara babala rohomwelewa bala tukaunzuko do marabo yarka uhadalwa balaja habasa mnaza mangalie wando wenji wakarma ile boti la kahunula ya wajivuru watundawe namna za ngoze ndao harumaenti haujua za kweli abonge nyondo siasa na msemoroni baiho ndio siasa iliyo chamna tujakati ulaya hado hada ya wandu na tugandabu ya hamba na hamba minyanya ngabu wana zalamun ngo hunu ngolemesha hao wafanya ngo zao na hoshelenti wao ngwajuao namna dunia ndao alafu kamja hunu mnaliso wabie minyanya aneze ndabo neja ngabu kwa fikiruzi la kweli sha ikawa jangu watundao ngoelewao kabo bwana nyasi tofu mwele tinabana juzi ya hee brose ya sambi halisona ona video wa sambi hafandarti bata karma director hanandisha ka utimizi ni pale stimize director hangu na kaifanya hamba nitinie wana video wa sambi wala timtinie le troisième jour hanipara hamba banu ntuja kumori ngwa tau hindi ebanu kora iswai hamba zabana no tona karfa mingu chamashe wala komori wajuwao akamana hizo ngozula pia samina kauzama wae sheila namna ya ubayaze kweli ya huwa ndo siasa watuhumu kwa maudu waje hariwahimiliwa nanunga kisiasa changu wajuwao ingeba tobula kampanya basa inu wajua ndo ndisorema wajua hamba zinongo zama uziruka ensiko za sambai dhulumu wajo zamba akomfano fahami hazamba Faransa mbahinduatia nembahinduwa saza shaba sainu ngamunga yeye hene ngomukaya ngamo ndabo hamba bahe umona ma minisika mungono muwandu wanzani wahuwa barufu wadurado henda mazeba danzen shaba sainu mtswana ntso ile jisore hangu lilukala umona tena hasabu nongoza kaya jamaa dore mando siasa hao dore mazaki ndio kama amerika ga bandu wengi kwa rishi yao ngoele wao abonge ngamrila se ya pe na ndio na nyasi mali de Hassan Hamadi zerija zia Barwani ngo kumori Elbaki wadani na mreti banyu ndio ibuna suya inumfanyao inda ibuna suya wanu waze ze gouvernement da Facebook banu ngamfanya ibuna suya no wakato heze halele na halenda abo woufu kabati mwana udokubali yambilo hadisi abasainu halele kabati udokubali yambilwa ula wakati mko mnungwangu ho Faransa haja komori hamba ibo iho hadambia wandu ze namna ko Faransa yeshe uhatunguza na bambia wandu woufu dunia ngio nzima dunia ngio nzima
mwaso wana zirao wakati huo abakata uhadazi usaufu eze voting zo 2024 na mse Komori mwende harma jipanga harma siasa hiyo shamjam kati hunu mjihadaya mjihoso mdambia duka wanu nyimrahara njau hata 2024 msihi mwanamdo taza kandidaturi mshindwa dimbeje hakaba hazindiyo ngamjo kiram na yota zile hise nugando kezama na wati ya rumeti shaka stayari ya simbuhe ya kebavuni mwa Komori ya oneze taba Komoro nao stayari okay ekana mduso yake tsena mba wanaja de minyanya ai tukajurumati abonge ko za tukufu mwambie mali deni wanaza barita siasa wanaza ambition politique wanjwa ke maraisi ke siasa ndio Komori siasa ndio Komori sidemkati hunu mdu hada wandu na bunjiro shuna wandu na bajana mminyanya na msihe mashindane ne banhanyu belu wa heserse mashindane ne banhanyu baruhani bange yuhuma mwangalie mashindane na kiki wa heoranji mwangalie mwenye baraka shamtije mtasa ya Ulaya mnonja Facebook wa Maidrisi mwetu aminyanya arabale siasa nga isa Facebook mnonja Facebook ja fahari haribana ngamdun kaoleso nusia hanyum kama waziri nusia hanyum kama guvernori nusia hanyum kama depute nusia hanyum kamrati mwelewa samja mbuwa ndabo za haribana nganyasiya za Facebook si wana Facebook hata kamja parodi mbamchara ndabo ngamwambioni kama mndumunchi kana Allah maana yabkena ukiri no hata mdoja mweta samura tanga bo vote ngeme siha na msihe na mjesi za tu janvier na mjesi za tu janvier bayul ezembana ngizo hula zo Komori mreti onalo hunu wa daula haki nakati to safari daula haki na bodeja lewle wenu watasidu ngusobahu ngoni so msajaja maufanya ni wandu wa mega daula haki ula wananeze mali za majlisi mwaso adiondo wone mba mchango mtiti ya mna majlisi haina usiku mutumani sawandu nagura siku majlisa somata leo tisha besari ngaba soma hitima hasabu de mapsa yao enyo ndo mshina nao hakabu ko jizinga mnko zamana za daula yone bakabu mshina nao hata mrema nao hitima iba mnokana zamana enge mdokana zamana daula mjenshije ingaza la toma kaya bon na mnere mnumza wasara genterim mndesevoti amhulabege mjoji wa hata mfe ni mazamana siasa mazomke mazamana harmo Komori mloula ya banu nanu alo Komori enge president zali hamparani hamba mumikoni narambe karatuitweri bayizo tsinchashi mikani tsumbili na muhadisi mnare ya mndu ya jarenge za zamana zinu yaende sevoti rishindane voti tena bahimjo juwa mfe hata mjimane nyanu alimrema nao wani hasabu kabu mloma opoza mrema nao ha leadership ko jesa manyama kayambe hemdu ya jarenge zamana simwambiani kaya kamjashinda na gu 2016 anabe 2018 hata leo ma structure opposition moja kila sina mnutoi de zamana hatu hakabanu womdu ya kati kisharia ishara ya Komori ngina dhumba hati wa leader wa opposition hata leo ngamanawa akaya haina mnunga ndo akendaye ni mnunga mondaye
abonyono ni kaleso nwandu ani wa urumatic wa Komori wasawa ile waka nyiti wa handu hanko dhamana ya hendesa daula holiho ngamma nao ha Facebook la hano miwa kajana mewa yo Facebook bahi yo Facebook bahi ebo toma ndionde mevu wekandani abonge na mkeravi mjerisiza tu janvier mreti wa lukema shanga uhunu wado hambezo tukanza wambe fera hao shanyini moko imesha tunga Komori nyondo wa siasa na mjerisiza tu Komori nafanya siasa hiyo sito ifanya heri makaya kati makana ezi wajelizo mkama mjema refunga karna mfungani ekamfanya msajaji ngamdo fungwa ndi heli ya daula kena ukiri bake daula abula msajaja yoke kiri awange hina mdulo la ya wasange na akili mustaarabu hujumaka bati na manama tsumu mkazi chantu mbele zinaba bado fanya hazibati marato kazi hata rado sanje nge Faransa bana abasainu hasange ani henya katanongoza wala sange otop nge jumwa rupia ani wandu titi mna Komori mna titi hadwa zakabala mimi sijakado nne ngamchoreje Komori yabo ntukubali kenzi ya Komori titi yode anizaya yode tia hangu ngarilomyo ikejezenti shaudo kati ne bungu armazarezo yonti hindi ai leho bwa javula ya moso makayo tinti ala fur ni koneso aina kate enja messengeri hanbo Musa yemnati wala hanbo Musa nyula mfanya hanbo Musa chantu mwale jina edina mna banzu jo kati hunu jani mwakanti ngamanzo yo kati hunja njukonziado tukonshangazando ehundahu kwa timna balamba ipande Komori aja hatsi bande kamjo ko shilemba pande hiyo mba ipande hiyo nabo ngeke namkiraga ristailane banu handa daula haki otimbi banu atawala hunu ngabwandu atambaka leo ngwashemeza kwa ndo Faransa ikidaula haki hatampaka leo na ndio nini reference mimi ngaka ndio daula haki bagamfanya mdea Komori mandamano mjua fanya hunu mlapiza wana Komori yo Faransa gana hajana hidi kamjar muze place ya Faransa mdea zali hata mdea sirkali hata mpo Komori no hata yo ngejuko guru Faransa no ngoiti mwanzo abonge tujuhanza relezane tukabwa fara wadu shayo de namna siasa cheko fanya ibuna suya daukaza nungu o place dex huvuzumdo yabo na ivukaza fuba habo huvuzumdo halafuja nyungu yanzo ipishi wangio o place ajao ngo ajao ngoto vuzumdo hunu walola gatona nyungero hora nene ibuna suya bwana uzamwa ndabo abagena mkerazi benti ya hatu kujuka ulisomayo amwambioni hasa ni mabani hangu la mazarezo richina nao rima nao bure hakamina mungarishana nao bure karishana nao Hasana Amadi ngashana nao Harija ngashana nao Hasabi zongar toshana bure mimi nzo bure debana kwa katamenji msana ninje de baizo leo nunga mwando mungona hikma ngona kili ngona startup ngwanzo waje warenge zamana harmenti chakwa tunata proposition nzima ya utagarumenti hatu isoro kayo ndo he wanapizema zamana henti wade wando ndo nuzinyama hariabo wo zamana kaulinda ustarabu han mu maganyo elimu ya han mu maganyo ikaba sayinu ngamtangawe za fikra zanyu harmenti ngardo fanyaje hata etiba sauhe mdungenzi ya maendeleo ya mwangetsa kwao ngefanywa no waruma unyati
mabeso kiri wakian shahelo kaya hono bani hatu na mazuki watu wa daraja za ilmu wa bongo na daraja za ilmu za juu kawati usiku wa doja Facebook banu wani kiwanu nongo za toma shazibira ngu hata jore salamu wa dewa tawaba yarwana bas yabo mjosubucha okomuraje mwilo nije shana mkazane baide songa zao de bao azaliza mvua tabaka na basai kamnu zamana umru mona he vision yahe he akili yahe he falsafa yahe shazibi bufari kazilelenti kazibadilinti bubaru zibi na utovodabu kazibadili nongo bubarufu ndabo bubaduru zo kazibadili nongo kamnu ndo ketatu ngada bwataya ambe ilia tate kwa ngonya msajaja babanu ilia kunde faida ya msajaja ko jahe ya babanu faida msajaja nakathalu msajaja jo ajali yo ajali abonge koza tukufu wananyasi wakomoni wenji mlo Ulaya mwele wawe ze falsafa mjuwa ze tabu za kakomori mwonawe ze falikiza wanduwa zibau swarumeni saba sainu alimu na namna dunia endao bali hunu Ulaya basainu namna zenongo zilio na mkerazi mweleze wananyani ukawanu kartio wakati waudu bana komori abasainu ndio weuni sawane zenti ngwaona dunia heliendao zitabu za maisha za rume dunia ngarazishi yao sawa namna mzishi yao hunu sawa na banu hunu kweli ya maisha hunu singar libo na pesa kwa na pesa zokoni sheka hunu mkata lipe haenero eulo como ria hulu harale come to santimu al mongo mira je come de santimu e ki hunu yabo ngarendao kiasi ya hatu hakakabasha mru enero komori mujola mikate miraru au mirandaru na hula ngo fomna bageti mzima hunu enero ila yabo ngarendao kiasi ya hatu gawan kono katrapartana namaze biza monzani banu hunu akiya bas au mtula mbaba basango jirata shaman duango tayari wa ndar mzerezo wabika kumori kartula bagu na shuna jana maili ay zuzira ma jana maili na bo hunu gawan lula wata razuziri na majana matanu razu même pas à la 15 euros à 30 euros en fait 30 euros. No. Yabo kandare leo anareshilizani kabanu dunia kujuhadalwa leo njojo ukahunu ndo remia hamo memba umanga wajamwa sani silima jevien sile jau angarjuwa iti problem shakamna uri hadaya namna zensi zilio namna zitabu zilio ruonawe mandamano heno wakati jana mwanao tiktok basano na ngwa songo tilabo tajui madhamana wana walilago mwenyewe kwa jero kwa likoli hapo wananga tuko warendaje ebane mwana mwana kama mwenyewe kwa hena dakanga ngandwa nemba hindu si ushofe kama mwenyewe ngema kata wanangu atola hindi yole zenongo zwa basainu nezuka twambo mala hule shando daunu farantar liyo emana mturi leza siwana nyani resho maswani kana mtapale bai shanga heyao bano kardo shina mwana mnasa ero hali abasaka na kaumariani nenu najitapilie na mfanye hazi na mlime shawandoke rikawatona hanu awono tulokate abana amjwerewa amwereha hardimu kati mla pesa le manzao ka wangu yuko tufanya hazi za mtimili re yabo ngamela unai abonge
samanya kanan kimle leo kaya mwanzo ni fanye mna wana hazi dharura tukana nambie na dhamana wa siasa wale kinyumenezi ya azali leo kai Faransa tilo hati azali kwa nahumsisa yeye investiture ikajafanywa Paris ifanywa Moroni kampani kena ngediko ka Moroni ani Komori na mrejei wa maswani majipange demshindane jemkatunu ata zavotizija njakamja voto rimlibi biyam jazanyu mnamlokatu notozibwi ni wandu msitonoze parti ya siasa hizo tuzo kinyumenezi leo ni malideri wa ukamwambia wasa zao ni wajipanga wandu 2024 aja wandu 2024 sai jamaa ngabo voti bana najoka tunu hata wakati ubiri sharia shimzia hajamba kayafufuliwa kangala remuva ke ngabo muda nsoma wana asojawasihi kana mina mkensi muno shangamo muda wakazi wa mdako maswani najoka tunu hata aishia zevoti harambio hende jamaa mtizilwa hake sharia rijada shanziha ngushijondo hanami abange na mwambie malideri wahanu wasezao bakwatu sawa kumduluna haja nao waanzisha president hawajibu hamba na mjezanyo isha mwatini yuhindi hawa mjibuni na mpare Hassan Hamad Mujize ebanu kweli ila biye yao waitinza ya mwezi izajilini tu sasa nguro hindi rijesha mwatoni nguro hindi na mwambieni shatonga watosubutu wasiha haka mimi ntonesha wazia njaporisha ngota kwao njeshamba salama dadungu japawa sishambari japa shia njawana kartasi wala ko kumbayona ya kondwa wa bwana rohe komo abonge namrejei ho maswani jinsi mkenzi kono mbehado wandu na bisanzu ndabo hata sana basainu ni manizi njia hitima jukana soma hasabu mapesa mitako na ndini abonge njakana nkemle kana mimi abasamono kaya embana kestaroshina na haku de banuti lenge tikaninyo tiamba nro hata basa mosudera jaukaya siwaswili amma sudera jakati waswili hakarangu 2018 nanguze asizi d'ailleurs hatar jerma referendum hatar jerma voti zama rais hatar jer rama 2020 2021 roi sur la tatasas 2020 bientôt 2023 ya bo débat kamuhimu ya embana yinu yo sati wasfilisha le hakezi la boza kaulama kakut 2021 zalimwenza kana kama 2024 izo sazi hisa kaya wanwasia sawa le kinyume nezi leo haina mdogo jitayarisho ya jende kandida 2024 yabo mbana yo hisa lazima kwa sababu ngamado bwana zino jende après 2024 lezo arlinda wazo wotizije ruone jerazo murambe shimbana ya asuli la kanyobanu yo mru guguru tukana bekake jaswibu ba madam mbana iswibu negociateur mbana iswibu batukufa kumor marmazarezo na mandema na mtoka tumangalie wao sasa anwabanga za jirindi wanda warumio na hao maswani nusu hadaliha waparasiwa nusu wenji wa elaka nuboti kanotana beraza lisiha mwenye baraka he azalasiha mama diaje azalisi hai bado wondo kana zamana raona la so defi bakimndo mzima jarabe kashe wala fanja harmaizi za kana mapesa wakauliza ambao ukaya aja sobani mfano mzobano defo saudien ya hema damu so ekili mama dura ya kawazira za barza waheza barza hemali imabi ya musu ya haja yao
ala kulli hal namkana grelewane kama siasa inge siasa zibi duza mahata shaidu karnauri ya mahala hakamde hata mdo wa janaza hata mfa ezibadini zijana mazirawa azali hafu ha ezido zimzambao zimsisimoti hizo kazibadili Mwenyezi Mungu ufanye zanzao wakati anzao kama timonda mwoshinda ya badili nogo Mwenyezi Mungu ya zanziha izora hare jaza na ranzi haziungu pia hahati ngudobe hamdwena ngudosi samzima hatu akatwa herenga eze jana za maro hapi ya maro zisisa talipoti salingi hapo ngana mu gujukana mu ndo muona mwekoza no mwetambi haze roho hernamba mfe sana mtokana mu mdoru na mwetambiha mwekoza roho Mwenyezi Mungu ajaleza azima jema Tanzania yanzazi fanya remerci dizasonga umema lideri wa hanu wa juhamuo baada warate warumerci la hamsajaja zemali zaranganyiwa leo wajamru wanzo jusenti hazitendwa zoni hao ngazi wa rawaze ngojumochua zensuli ikemnyezi Mungu munafanja bali mombo zinji wenji makadani au makauzoma Mwenyezi Mungu watamani hamrati yabo la dumji fikiri yemwelo ka ndukana wala wadunya na barra mbalawe Mwenyezi Mungu asante abo ngenga hale manza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya mafikishe nisdona khair nahenti hatu Mwenyezi Mungu jale haina mndu umkurubiwa hashari Mwenyezi Mungu ambenwe ya mzinga rehema homiyo kamgabeze Mwenyezi Mungu wasuliche ya emergency yetu hae ya nzefanya sharumeti so kumurele kaya emergency yoke na homfanywa ni mndu mzima she tafsiria hayo ngalamu sote pia rejinike volonté rejitoleye shika mndu mzima ngwanzo sira mzingiza ngarimenyao abukarna waswi yede message ya mwisho naambiao uandu swandra zingiza emuhe daula ngera vision dunia kwa zambao kwa kubaliwi ye vision ya emuhe daula ne hamu ya handarume ensibadili tiono jana haruma video yafanyiwani ni razida kajana kama na ile namna sikowe ene siwa hapla za maendeleo ani barnamaji ya maendeleo yonizo azali yafanya 2019 hapanga barnamaji ya maendeleo ya mbongo nje njiani plan yo hende bio hata haiwania wonze chizi njo kubadule wajua saidie muoneza jini hadi hawa para komori ya jawa sherezize wakumu ani abonga faida wajeni wa onwenti zitabudonizo wardiwa wabe abangara ndao na asira jo saidia namna sija komori itona nongoza hayo iko henda iladema na ko nile shamakaya plan ya maendeleo harmonie plan maendeleo ya 2006 mfano a 2014 unaona donga plan ila waendelea ambayo bunguza nzima zifanyia hera zila baraka tucho fasara daula ngia honzo to minyanya leo yalo opoza jana ka opoza wa sambi hadi sambi hata leo sambi nga opoza hadi na sambi hara katuna foot shona badilo mundu woso komori likena fikira hadenti hatu kabla mandamu kabla kana nzazali na kana hamu ya henti ranzi yonde hamu ne hubar ndarite wa komori ebanu mbo idrise ngoza badiliha wewe wao wandu wa serikali nini dokumenti zia umezi wanaja makati rais wa daula hende lebi rais wa daula akarama tina mzozo wani hende lebi hanengeshano hala goti hakauheza
إذا دولة زمتوزا ورئيس دولة هنسينو الحمد لمن قدر عيرا وأبالا وإما رئيس نواجونا كبالا وينوي توزا كويس رجama kati bara wanvyo amapesa jeli mizahara armenta komori izo tabu shabasa inu komjeni ujoridea ukangulilibo mshahara yotomanku yabo ngabonongo nzima zabadiliha haina manongo ya kufanywa komori husuvoti zenongo za usuze voti zenongo yani haina mabunjula mahumahu wakanda fanyi herbeti neze ndongo mkuzanti na samade ze voti zoka kufanyiwa simpaka wangu fedha bonze hautizo bonze wamenga tayari kwa tumikana pesa ya mwafanya mzifanya hawata zambao wahantu wa mekanismo na konti special ya nongo jizo fanya asizi karjamia fanya referendum kwa hona msara bonze rijar mavoti idawla ya dawla meuka komori na do jishinda defanye de votizo wasina hata msada wa petusi bonze zifanyiha izopa zendeleao abasar zambao ngasi nziani ya handaro harma o mwenje wa gazwa nini izombio zendwao kwezi yabo mondamu handaje mondamu yo kansangalia ye juzirikaje lehunga sije juzirikaje lehunga sije yonela mnyezo makanini wa amma bi ni'mat rabbika fahaddith zanema mnyezo mkaunizo na mzambe wa kumuri mkarama hakume mkahizani mnyezo Mungu rumia imamu Ghazali Uthman hareje harmez 2016 6 mois après e komori roha hizani ndamba monje go sudorengwa she komori roha shlahiza shada imashila yaba namba alhamdulillah e kama hala jamali ya basainu o monje go tubenya yabola mo namba alhamdulillah e kama mahala baka watukanzia zifanyishiha wa namba alhamdulillah yabo e karzamba nizima kanini e kamshukuria ngamzidishani e kamkufuru ya adhabu ya mbiafu bahina maghariba komori mdajedi ngoni mrenouveler tso zahan wakato mwenje watilwa rahenshi plus ya 2 ans sasa kama mwenye ani bata komo nje udo benya wandu andizoma kama nongoti mwenje mwenje nizima ajabe hashe jundushila ranganya c'est pour toi c'est bon si nous sommes autorisés dangani habanda ze filizlemana de gabo dega hadith kala winu eba vyamba jini kwa tina bezu ya motora wakazwan na omwenju amba jini ngongoja hata omunjamba jini sabango tatavuvuni wakati oja tavuvuni bakaza bwela saya la centrale ya satena ijoba li amitami hulimbude nabo ama samahani ama hame mbako mitami hulimbude yabo ramba alhamdulillah na kana mwezi dumu yabo ndo maana sikane mwezi dumu yabo ndo mzemu akozi saidia shekaya nusu ngwafanyao wanengeze na nusu wahime na Armenia baada yafanya karna waswi tuono kama wananyasa nzabo yeti Afrika portantole ndai kara kanserangala kwezi enzi za Afrika hizo ngasifanyao kaboti za Afrika tuna dhahabu tuna gashi tuna madini ya ardhi ya hao ya hatungona hindi ya hatudi maskar lini na kubale mbabi nyumeni baanu bakawa to barnamaj ya wenjezale dima
aba sayinu zan dovi ne mihogo ne ze pomde terize mbate zilo telele Komori hasibabu ne api afanywa harma wezembawa ani remember wa hele dima shabu tunabu walimao ngo washashi kwa nao shina watosheze na malgré washashi armensi atu abo ngikanu wajibi mao arudi bimisa na nanti kwezi muzisi anze komate juzi bahi nduba hakani swalenge tawa harmansi hatu yoitawa mezi 6 kabo zindu wajiza birabanu entolea tawa please do simu wasuka wonia hamdi waza emelitiyo atati mizmezi midarra emelitawnia zumzidi waza sikar jadi waza akasisi ngare sheli yao simwambiane kaze tabu zabira harmeze zabira izo Komori dozo na mavara wa Komori odozo na mavara abonga inuzi se wanu bawanzo dola haki enga bondo mbadili na zalim lo nae enongo yo kabati jawab na toroha ndo viaje hakaba nyima kadro mwambao nyima kadro mlo hunu ragar tuone toma kaya gamjipanga au marenga zaman kartuisha za fikra mlo nizo za ufayansi yono maga mwende dola haki shamto kanti na jota si ngando de beli ande tatimis ndio azade tatimis yao simalezi ya henti ya hatu yao simalezi ya hende santi nizibuizo kazna kumsisa sallallahu alaihi zibuizo mzamba hu zijana za mzirwa wao bwajimba iswalihi kazna kumsisa azali jimba swali yeshelea huro wajana tena nduanga ukao himikote nzima wasai meze kote tunajina wangabi wakabade warodona wa Mwenyezi Mungu warenga abonge optimizi do hale mandar shukuru wa Komori rwalo hundani romonze rwalo ndani hakaizo ndabo ngwaele wow ze hekima za haongizo yabo ngabo kwa hadaliha wajivura banda basangwa ile wao haukahindi inongoya kweli keja kaya haruma daula haki ikaa haruma wanu wa siasa wakawanaze parti za hao wamba kwa serma parti ata mutsolibanu wajibenua haina mragu mwe parti hahe baadhi parti hizo wandu wao wakana heziri waono kamnauri hadaya wala kama project hadaya hata mpaka ndabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakum